Pakai sang teng ka thang ban he pakai phai Athusei Hallelujah Amen Pakainin Vilnao Date Nilhah Houlam kai ho si phat tarik seya ki chaichai na tarik gate ne pakai Pathen ama ho ku da bubinge ti ta su na achan lingo chu chang da lu ki bahi no he ko ma ngai da san ho wang akhang som chan ge na tu te phathe ka boarding wanang phathe ka boarding hin na le khabona namenu kisunde he ti su na Chile pui ma lhagao chumam pui. Kibang su ke he na ho phathe ka bodi bai. Sol ka lhagao chen lai si chun ati chu Pathen lunga tua. Pathen David ka pan sa tai ka khel de di chu na. Isi chun tuai Pathen ta san Pathena hinane kitu ta ho to Iki vai hop di wahi ta je pakai Pathen ka thang ba nai je ije chun kamasanga pastor reverend lam chan yong thu se ki loading da ne kisi asei sa de ibi igi san wan ale reverend khat ano so ta ve ai lu le pastor khat kadal do ta ve diwale ilung nan Houlimna ke wa bon sa bin dal do la ka di jo Pathen ta san ho le Pathen ta san ho ikibai ho le nom lo dam abong min hop so ma to la gi cha thin deu do min ha tu nin to win ka ki su la Pathen na to na mun ki he keu ko ma dan chu thit na mun khana ata san lo man cha da ka pi chu kewa ka no lo jo ki ye phau de ka ti chu ho gung khat phu do de ti min pakai Pathen tu pon na sei sa da chu lo lim pu min de alo lim na liu se ho ma mai za u ngai chu sanga de ko som ko le ge ku ma su ka chang sa ka het da chu ho ngai Pathen ho gung hlan tu man nei pui denomination en hit nam pui ti ka het ja chu ka chang sa India le Burma reverend ho na cha ho ka ko ho gung khana im di wahi lhagao lama chu independent thei ma hi wahi katya kana ko ho ma som ko le ge ku ma chu abon chadi chana sui kana kai sa da chu ai le hununga pa tilum gemen reverend do paule reverend ho ngaman ki convince ki na hungle taw pha wa chu ipa te long no ve ko ma taw da ai le amotun KCLF ka tinawin ki hon ka bolo hi khana ding ati chu ai pada chana bol diu na lo lin lo ala ka tha bol tho de ka ti chu aji Chomkhat chu le KCC pa chun KCLF ada sakin alo lin lo diu ka he ni chu hi nong le khan ga da chu kan pi do hi ye aji tu chu ma hi pakai dei len ho bungi phu do thi ma ma ka ti chu Akiman jananu inom numa Pathen o na ka he jaz mun khana dun ki tu min man lang vai hom thiem ho chon vai ho man lang hui na thu se thanom ho chon hui na thu se an lang tiat hok tu pial pang sa de ka ti hi ai la he thim pu min ade de ya Pathen ho ding ide de wa Pathen ho ding wi ti zu na he chu la Pathen ho hi lo jo Hou bung a chang chang a Pathen hou bung nga bem de beta
Songko lagi laju thumuma. Kita mungsu. Ke kohi makan minai. Naga hotu na au ho kita lamun khana labwal. Lotho ong labwal, angamite ong labwal, semate ong labwal tas ki hombo chu. Nam khat ham khat pau khat tho ho chu ho mu khat ji. E ho ham khat tho ho hi. Ho mu ilan ni ma. Mian se chu. Pathen ho hi lo chu. Ya Pathen ho ti ta. Hiding ino melawang jung kata kata kisi mungai beta tapi jet ni tu pun juga ngai tu hiya tu iho lam kai ho Pathen lu se la chang lu kiji ta tu na hiya tu kalai na be sen tin ai le Nilhah le ha ka sun ta tu kaloi pa da evangelist nam tin hum jong hum ka ki pa na mang dong zan ha re kai ngam ong thei thei hum bin ka ti ta chu ale ya tu jinia Pathen eivilnao chu kan giam do Pathen asei chu eivilnao chu koi man he thei lu ka eivilnao chu la na ama sa chunga chu mosi aki pui to da ni hilwa zanya ti pi hilwa He Lucifer bandil dil ho ngai dam thelo hi danu thu e hi lu so ibola ki ngai dam thelo ham dram ho lhagao umai ta ja chu kisi thelo hi ta ti jo ya jo so na ko ni mas no ju ngai le chun damuna Chomkhat langam jo pha lo ne pakai Pathen ko matau tin puido tan ti te ka ti chu adi lo ta chu wan ko ma ti lhagao mo hi pha lu le chum koi man ngai dam athung the ta lo he ti chu hi a chu pastor ho ko ma le ta ka su tin ta chu reverend ho pastor ho yo si ka tho ni hi ja ju bi ka sem pakai Pathen eivilnao chu Lucifer la loi ho hi bola ka ko hong nang ngai dam tum la ka ngai dam dei ai le jo bor thi lu ka he de ta ji jo moi lhagao hi umai ta le ti chu ta sa hin hu hi lu lhagao ki sim jing hi chu chu je ji chun ngai dam thum the bo be tin hi chu chu hi le tarik se hi hab thum chu pel de long le ta sa hin na hi na lai ji chun ngai dam le thu ma fa hi ham ngai dam thum le chun Pathen ngai dam na lai bi hi ti ka ta se ne Pathen phat tep chu man sa da long le chun keu na ti ho ho hi na ho le na ho Pathen da la sa ne ta bo ye tu en na ho in Pathen hin bel bin ngai dam thum le chun ngai dam na chun thei diu na ta sa hin hi na lai ji ba ai ji pakai Pathen nango ta sa hin nei na lai ji ba na lhagao gong hu hi ngai ji chu aje chu iden no na khabi vele ban pakai tin bol dan chu pakai Lucifer la loi ho bandil fallen angels ki ho chu aphadinga perfect dinga tun son ke lo bi chu ai wa nga ma ho achon sit phan wa chu repair bol thi ta lu tha sim thi hi ta lu chu hian pakai Pathen adam le Eva sim adam sim kidang ta chu Pathen adam sim vele kan hunei ta Pathen sim idan hun sumam sai ti zulana idan hun lai lunga chun hin thing phunga mai ti chu hin thing ga khadam ju sila bhai na adam le Eve chun amani nup nan kilah lonan lang hin thing ga chu hin thing thei chu melon le na tun so na hin dingu apa na ai chuan se lo chu akiwam lo no het lo chu
sẽ là phải nó thấy cái này không phải là bố hết rồi à anh ipiang alo na chút chỉ chân hùng xuống à lần nào mình chỉ hiện là thiên hệ tại bố là nhiều hơn luôn anh nói hơn đàn chứ na tu này có mấy hệ ấy thì cầu thầu mong người rồi Pathen vang Pu Thanglensei đại cổ na hồ chân xin hiện vậy hùng thì bám đàn chú iso bidang hồn hết phá lôi chú ai ta cho amo van hona chú mikhani if ko ma chú saitan chia sila phật na thế cái đó cái này sai ta chú ít sila phật na thế cái này luôn phá na chú asung lo na ahin na lhagao thi ta chú thi rong le Pakainin Pathen Nilhah le Chomkhat do de hi tia akiwam hun chu sabu kiwam hun ji chun yalmui no thatin avun chun vonin akhui pi hane ti chu Nilhah ting le ban yalmui no Jesus Christai hun that do di zo na sa chu hi chun amani chun sile phayat na thei ga chu ibola mie di le sa ho ibola hinting thei ji bola ne ma hun lon hinting zo ne lon sila phet na thei ga zo ne ma san hun pha na chu van dilin hin tu chem jam choyin hinting phung cho ngai di so na aji cho la ga rong thita hinting zo ne ki po lo nai le thi thei hon de lo ding amman yang du Nilhah su hon di ta su hi chen ge Pathen amen su Pathen ei ngai du dang ko ti he hi chu da mong a chu tu nya ta sa ngai nam thum the i na lai je wa chu Pathen ko ma ngai ni thum di wa hi ti a hi pastor ho reverend ho he no ro se ka thon ne hi an la pastor khat pa wang chun Pathen ga he mo chu phat sot ta pi ji nai Anak ini hemo kiri tu. Aile. Kacun si jual. Kacun he tim lu jadi je nam tu lu nak hi naju. Pathen tu pun. Gmfdi tarik ni ngajin an si jual. Tumi tasa hilu le gawa ke man kahung bilu ahi poi tasa thisa mangcha ka lhagawa kahung bilu ahi tunang ho khanga hi ka lhagao lu thilang ke man kamang poi namang wa jong ka hi poi ngai lu na o ka lhagawa kahung bilu ahi atasan ho tun sorin ka phat theina changjing tawin eina ti vai aju kapi aje ju ko ma ki phung chu e ko men vision en jong gaw en jong mang en jong ki phung pui ta sa ta apakan la ga wa hu pi vai ti su ka hi ka si pi la hi je jun ka ge la ga le e ho hi mi wang pha hi idan no na chance ta ko chu Pathen ni pi u so tu su ai ai le mi tam ta tu hin helu la min ya mi pi ho jong khat khanin gala konin ka tha lu me te na tha no lu ta la ga long na la hi jwa jong gala konanin ta san ju ti pa na yong le pakai hung si len ka oza a e ta san ho ka phatin na chan de ti jing su na ये आजू गाला कौन आओ उनका तासन रोज़ फनांती yang le ho chan bongai puling se na chang lo di so I bola ni sha ko ma ni sha Pathen bon ala la ka chan no mi so gala ko na ta san jing ning chu isong chu phananti yung le bol khil kan kan na man nang le wang sin no mi so ya da fel lo be bi nga
India Prime Minister ko yung chili sula. Wan Pathen ko hilama ko ng kantasan na may teo yung katay ko. Yung ko Pathen patay buling siya na chandiun Pathen chibe di kasi mo minahin. Tu nila kieting lehin ken akat lhangkhal ho ka kowana si meeting ka nei ti wei ijuai ki se pi pen chu karmi ti subedam kalo ho to ki ho ni jingla thai le ho so to ning ko ma ki bol ma tu pada cha su ka ya ngam tin ai ho di ka ti ai tu jing ka ong tu bo phe bangin koi lai lai thil ki bolam ti hung se pi ben e jo mun mun chu ba khat kala kwa chile inge tu bu ma ha bol ngai de a je su pakai Pathen in yo na zo ju la lung hai to lo e ho chu ma bol lung hai e ja chu e ho bol the na i ga mu su thing ding e ho ki su thing ding thao mang thao ngai lu ding tao pi ding ti oi ha bol de ti tu ni huai ho panla de dani igel ko su ke ni pha ka sen henge gal te ho tao pi ding thong si ji nau nei a di ta ju ke ma kho ka sa be se lo hi a je ju me le ho hi ni a kha isor di hunzel ti ho pastor na ba translate ka bol sa ko pi sang som da sang se gilang ka ho New Testament rongi sang khat mai ka ho bon dei li ki bol ai nai so am on ta san lo la so ta bin ke na dunia hi kiano le UPF le government ni ki holding down hai tu chan ge chu Manipur government azol lo hi izong le center na zom zo lu dan a hi tuin tunai bol ho to hung ge pan ge ti wa hi pakai ko ma taw ni pi den pakan rolling ta ewang bu ne di aji chu sui kai te han tiong ja hi di pun aji Pathen ei sei pi chu nang ho thum ko miao khat boi ken li ta ka pi ko du he pi chu je je chu ke do la ke tong hil la che ki pan la mum ya pakai ama de chu ita muham be pi han generally you soi ka la kai da la ho lo yong la pakai het pi hi na isu di sa lo hi ji chu de holding wang hin ima aboi ta pun aje pakai Pathen ngai lu nai ja kai ki vai bol pi wa khat ve hung king nong lein wang po nei tu som nga be chang sei pi zo mela ji pu de lo he chan bia Pathen bu hin ke ya dinga se ho se hung chu ka ji lo pu nei atama tam Pathen e ngai lu na na chu te ji zum pakai thang ba na pakai ban ri le se pom pia nam he ga la hi I te da nai ho gi zo cha te e ngai lu ham pakai ko ma ki pa thu se u de pakai a phap la le lu let na le mai lu nai ho e gi lu chi me se ta hi ye chun pakai Pathen thang ba ji nu de pakai Pathen ki cha te ngai lui tia le ha ta me su chu kum phet ma sang azol tun bu lawan ne ti le ha ju ne na la e ni ba mo bin ka tu nu ya zo na ho le ka ga ti nge pakai Pathen e ho e ngai dun kin so na kan hen ta chu he ji a ju tu ju ma jong chu thu ki phun ki pat ti la Pathen gi force in a pe ta chu di ka se ji a ji Pathen to ka ki het nei short time Pathen ka thang wa ni a ji ju ni tam ta la gel la na tu chu ma boi nam ji ai Pathen e ho i ngai nam ti mai me al ni gi chu ji ju nai sa lu so na pa nai na ngai lu chu
Hiya tu cumai ida bong Pathen eipeh diam di kahet hiu tu. Katina tu Pathen ni hotam tak kan kali di bomin. Abang ina seju isje gimjo cinggur mosi country kana undo deh tiong ikade. Abang ina seju notice Arunachal Thailand North State sisi le Burma hi agom khoma country kana umding. Ijo az nanglam kaiding ni. Iti loyong ai lo le hichi ho chen na mul chung ho thinghang moya sung man tam ho thil man tam ho platinum ho uranium ho ding chu pa hen tong asama te se pu chunga hong se na waspa son ta cho hichi chu India tele Manipur tenan mu do bana ji dei cha na chu thagam ba ai ti chu yon ge phadu hitabung thil tam ta aumin apong loi chun juda te tengol ju pakai ji su tha phan wa chu juda te tengol cha la pi manase te koma mai ta heji chu nang koma om de ta ahin bu wa sama kuna im pi na la he di chen tam ta mai cho chu ipea tu chunga Pathen ko nau se jong he jong zai lo diu ja to ka sei mom lo hi pakai Pathen ma chun manase thu aga ko nei pui e di na ije chu je ho khil tam ta ho chu khunga yin tin ai la he a ka sei num chu Pathen hin ipi ga mi pi ko ham ti hi ke na hi gong thum na zat thumi Pathen ni tek mu ta chu he je hoi je pen hai dam ti ke jong ka he the yo mi ke ho pi na ki nei lo he jan ya thu yin heading chu he je chun ki he lam sai pi mi cho mu dan nam kon he sai pi chu bang ba bang e khum to bang e ai lo la bil tham go bang gu dal ta bang ai bo me ti tam mi na le ki phar lam mu ka sajin ka ha si nu ji pun ai je ai pi chen nong le tu chu ai Pathen lu sin ba evangelist nu ati pi zo na thi se la hin khom man na the hon no thuang ai jing na no do yin khi he chan ge a ki pi thing le thila nam tai no pi wa mi thi ngai na zala Pathen ama ko ma hu mai Robert tu bol hang ki pi thing ta pakai Pathen achuma kalmon hai ti jula amma ga ko ma hung ri bo gel tai ai che dan ho ki nam ta ai ya jo ka ki pui de ti jo e woni thang sin wa ma bang vi nom che di wa Pathen se ya e ho anu la pa de dan kap man chili ka he ti lu jo ye chun de ho la ki se le pastor pastor thang ne la ken ka he na just pastor thang ne se ju paka na pui to pa la ken ti tu jing an nam le wan ga mai ipu nu tha thi ni ngai ti su ken no hi da pa gen su hello Pathen ama ko ma ding a ko hi so na ama ko ma umi ga ti so adang mi thi ho hu Pathen ko pai pai lu cho ye thi ba siola akoi mi ping tha lo jula dam na chi yin ya na mi ping tha heung le Pathen Houlimna kana koi na lai so he ji ho rector ba la bon ai chi jo bin so ai la Robert jo paka na ma ko ma da ko jula pakai Yesu bo ki hiam na hanga chu na bo ki hiam na hanga chu pakai Yesu chu ilila to mosi to akila amu chu la se ju hom na ji chu le mosi chu pakai la thi poi le si na jun ko wi poi ti chu di ta chu la
Ewan Bible ay head ilale inok buhay wana kalta mosino iso Robert ang higit iso ikipapi di usumen atili nga ko pagka nampila ko yesu tuju nga Pathen humbil dan hu nai cha humbil ta jo kumilan hu nai tawa ko an ni som li ngor jong na chu hirong le ingol wa itaw khop se nu wa lung lai se lai taw wa tha chol ta sa itaw ngoi ja in wa ki lung le ji na Pathen I don bu chu ma lo chu yolas khat ke Pathen se ne living abi kazan pakai oi it's all exception nahi Katina ju ho la jo hoi na za so ke ngai chu pakai o ana za ho chu hi le tu chu ngai ang lai mun ma sa hai di chu ji chun reverend khanin zania ama ho la cha khat anu do na chu ke no kanamu ke chun ha no do la ka ti Pasal lam jang jun asei khat be sen ibi nelung boi pi hong ka ti su pakai le ho e ngai luna e ho pia jiban noi li si sa jong go lu ding tu chunga ni le go ma ho jong alle sagia patte ko mod heta ani di chat pi ha nagamu hong chu le thuma patte ko mod ti su na Tarik ye na jo se ale sagi ye ti ta chu pakai Pathen dum sit dan ti ge la ti dan ta hi thangba ba da kilom ta hi e ho hi ko ma ho pakai phat na chang ho hi no mi sa bu ti nge tin pran ta ta ka sim ji ne hi ti long le la ya Pathen e ho pi na tan ti tu ai to lo ham ti ko ngai ji Hiji dungju ya chu ka hin ji ya chu pon ting ka ti yong le ka da hanung ji pun ka I ni pakai Pathen ko mai ba choi khom la nu mien ju la man jong zo ka sei bom e ho ding I phap la ni e bang bu che jeng u pakai Pathen thang wa khong te all of people hallelujah ti sao te na pakai phat na simu ti bin pakai ni ta bang bang gal to la he bang ni thumas mani ti te tu sang ya pakai Pathen ba choi ba yo bung lam kai ho sang a long ho phathi po zo ta chu ai le ja chu se chu ho bol te kani be su thi hu te ai lo lao mang tha roi le bon hin pui hu te zan pha lam tai ka bola ta ke ho pi mi pi ling la khanam na lai eng lo loi ben a pasal reverend ho ang chu a thilo lai ni je chun ta sam na lai ni je ngai dam thu men Pathen ko ma ti chu a thu ka thot ji su ye ge ta chu tan ti nei lo ai inam mi te ko di e ho chu Pathen ngan si hi ta na pon cha ba na ho nei be ti ta chula ai chu ho lam kai ho phat the ka bo ding chu na ho ka pi ta ve ti ya na ya che hon panila phat di ngai te bon chan na dingen all